70 anni fa, il 6 e il 9 agosto del 1945, Pred 70 leti, 6. in 9. avgusta 1945, sta bili grozotni atomski bombardiranji Hirošime in Nagasakija. Tako je papež Frančišek nagovoril vernike na trgu svetega Petra 9. avgusta ter nadaljeval. Suscita ancora orrore e repulsione. Esso è diventato il simbolo. Kljub časovni oddaljenosti pa ta tragičen dogodek še vedno prebuja grozo in zavračanje. Postal je namreč simbol čezmerne človekove uničevalne moči, ko izrojeno uporabi napredek znanosti in tehnike in je tudi nenehen opomin človeštvu, da za vedno zavrne vojno in opusti jedrsko in vsako orožje za množično uničevanje. Ripudi per sempre la guerra e bandisca le armi nucleari e ogni arma di distruzione di massa. Questa triste ricorrenza ci chiama soprattutto a pregare e a impegnarci per la pace. Ta žalostna obletnica nas predvsem vabi k molitvi ter k prizadevanju za mir, za razširjanje etikete bratstva po svetu ter za ozračje mirnega sobivanja med ljudmi. Da ogni terra si levi un'unica voce, no alla guerra, no alla violenza. Iz vsake dežele naj se dvigne v en glas, ne vojni, ne nasilju, da dialogu, da miru. Con la guerra sempre si perde. Z vojno se vedno izgubi. Edini način, da zmagamo v vojni, je, da se je ne gremo. E non farla. Seguo con viva preoccupazione le notizie che giungono da El Salvador. S posebno zaskrbljenostjo spremljam novice, ki prihajajo iz El Salvadorja, kjer se je zadnje čase zaradi hudega pomankanja, ekonomske krize, ostrih socialnih nasprotij ter naraščajočega nasilja povečala stiska prebivalcev. Incoraggio il caro popolo salvadoreño. Spodbujam drago mi salvadorsko ljudstvo, naj ostane enotno v upanju. Vse pa vabim k molitvi, da bi v deželi blaženega Oskarja Romera ponovno vzcvetela pravičnost in mir. La giustizia e la pace.